Iz Kotora su ga ispratili plačem, a njegov testament, napisan u prčanju, sadržao je uputstva šta ima da se radi ukoliko mu se na putu desi ono najgore. Ako mi se sada dogodi da umrem, ovaj način poslije sebe ostavljam. Za nasljednika mojega ostavljam Danila, Stankova sina, mojega sinovca. Novci koji su mi u ekonomsku banku u Petroburgu, od kojih su obligacije u Ministarstvu inostranih djela, njih ostavljam narodu crnogorskome. To jest da su narodnje, a dobit od njih da prima vladika koji bio, i za istu dobit da im kupuje praha da brane slobodu.